ula wa kusuvia mawithu luko tukasuvia muthanga witu na twikwata liu utona kwitha wi musio kwitu no tona kuete uthuo mini itu ondumwe na indo situ na ini muthinyani wa umuthi twenda kunenanisia yulu wa mbeu ila sieka nesa kunukula kuumuona muno ile mbetani yitu ya ukamba yo ni ata utona kumana mbeu ila nzio kana ni mbeu yebelo utona kubanda utona umekwata ba na indi bata wake nundu wa kwitha oyu mwemi ula mwi aende na umanda ni mbeu yiba ilo no banda nundu wa kwitha etina wa mwai umwe na mithenya kauta yukite twithi watu ili kamiondani na kubanda na ini muthinyani wa umuthi twina mweni witu ulono itha itutethesia kuelewa nesa ni mbeu siva ile tuona kwikanesa ile mbetani yitu ya ukamba nye nitwa Robert Mutuko na indi karibu sana ndini wa studio sito tuliligania sito anondu wa kwitha ndwe mweni umete ba na wika ata ni asia beni tungia ngai mo anondu akusoko ingi ndini wa studio yenyu na kundoja nitwa Margaret wa Kioko numite ukamba wa Masaku na nibundi asia maondo ma nima ya kusovia mawithi luluko kusovia mimea yitu kwisovia ithie na kusovia indo situ ila tuithasia. Asante sana na karibu Margaret tukwatiania ndini wa kiliunkito cha amuka na indi musie isia ethiwa wine kulio wenda utukulia kana mawoni maku tunangelelia kwisila namba ito ya otomani mukuve ili tukenda 15 kana kwisila ndini wa page ito ya Facebook ila ni Mutongo TV kana kwisila ndini wa channel kito cha YouTube ala tu live kila ni Mutongo TV /FM official na indi eka tulikendeni wa unani ya witu kiokoni cha umundi na kindo cha mbe ni twenda umana yobata wa kundhuba mbeu ni mwau kana lati unene ya mbeu tambi yebo yo mbeu ni chao ni asia mbeu ni momea na mbeu ni thauka muno nthini wa ni mayitu nondu akwithiwa wa mbeu niyo ituma tukwata liu mwailu twembiwa na liu mwingi na twembiwa na mbesa mubukoni kembwa ni twabanda mbeu ila nsio na ila itona kwikanesa ndini wa ile mbeta itu ya ukamba na niki itheta tu ya kamba twambe unuba mbeu ila ti obanda tayito elekele ilindani yani ma ni asia ukamba witu no ukamba tukwatambua kwa unini na wisa kwithia imbua tuyume kwata undu bailite na nundu wa climate change wana yuyu wesa kwithia mbua ile kuwa wesa kwithia yikwikanesa kana iyuka kwa ibinda kuwe iyuka mbingi na iyua kwa ibinda inini kwa u pepata wa kunyuba mbeu ila ikwikanesa ndini wa ile mbeta yitu ni kwithwa ni kubyo kwa uni twailite kunyuba mbeu ila itona kumesia obyobu mbeu ila itona kusia na mbua nini kana odithumo nini kimeuke nini mbeu ila isia nesa ko ukamba witu sindu isu cionthe twaile kusisia ni kenda wisa kwithia mbeu yitu ni mbeu ni twanuba mbeu ila ikwikanesa ile mbetani yitu mbeu ile kwikanesa ile mbetani yitu ni mbeu yiba itona kwikanesa ile mbetani yitu ya ukamba na niki ni asia twina mbeu mbingi ila twaile tuibanda ithie kwitu ukamba ndikana ndini wa isio situ cia ukamba nondu wa uvyuvula twembea gwa naguo mbe twaile kupanda mbeu ila isitona kumesia sua na itona kumesia uvyuvusu na nibo twina muvya ta mbeu imwe ya kupanda kwitu na yikanesa nondu ni yumia cia sua na ukesa kwithia ona uvyuvu ni kumesia na yenda mbua nini na ibikia na kusia twina sindu ta ndengu ni kanesa ile mbetani yitu na yenda ombua nini twina kindu tanzo nzo ni sikwe kanesa ndini wa ile mbeta yitu ya ukamba kindu ta mboso ndini wa mboso ni twailite kunwa ni mboso siba ila si kubando kwitu ndo akwithwa mboso sina mibae mingi muno na kwa utu ibanda mboso no ngina wekesa kwithia ni twasakua kana ila wathi kuwa ta wi mwemi ni wakulia mbeu ila itona kwika nesa kisioni chaku ndukathi uwe mbeu kwa kusisia sula kwa kusisia undo yana kabete kana kwa kusisia peiwayo kulia mbeu ila ikwikanesa ndini wa kisio chaku weta ni kisio kiba ukatethewa ni ataalamu na makakunenga mbeu ila ikwikanesa ndini wa kisio kiu yuta tatwe ba kwa mboso ni mboso yiba ila tona kwikanesa ile mbetani ya ukamba
tinena in terms of interest be ile sitawa nayo beka tumboka beka yellow tuisisia I varieties isu pimo tunaona kwa sasika anesa ukamba ni asia twina mbeu ta nyayo ni kwikanesa ile mbeta nditu katumbuka kauni ke kanesa na twina mbeu ingi na umio metoke kwetwa nyota ni kwikanesa ndini wa ile mbeta yitu ya ukamba ni kusiana mbua nini na mbua yembwe yembingi ni kumisia nundu akwithwa ikonde yayo ni yumu twina kayelo still kayelo ni kekwikanesa ile mbeta ni yitu ya ukamba ko na ikasia kwa evinda ikuve okesa kwithia mbua kembwa ya uwe evinda ni ikuve ko kayelo ni kekusianesa aimya ingi mundu zata bandite mbemba na mboso ndewe hata waima tine wiweta mbemba nayo mbemba tutono banda mbemba yiba ukamba neke kanesa ni asia mbemba twina mivae tofauti ila si kanesa ukamba ni wito twenda agrofet ni twailete okulia kwa na undu nasia weta pale umite nikenda unewe mbemba ila itona kwikanesa bandu ne bau oba mwana utu na mbemba sito ila sia kithio ila tubanda atwasia ni si kanesa still isu no mbeu utona kumya na pia nesa no ka mibanda kwa mbemba twina KDV 1 twina mituki lakini kila kivata ni wathi agrofet kana wathi kwa dila ulo kuthosia mbemba weta pale umite nikenda utethewe kukwata mbemba ila nseo kwa uni walieto weta umite kisioni kiba ibetha bepata muno ukaweta numite kisioni kiba kembwa ni mboni weta umite mboni nundu akwithwa mbemba ile kubandwa mboni tiyo yuko kubandwa makindu tiyo kubandwa kibwesi na tiyo kubandwa mwala ni kwithwa ubyobu wikibathukanio ndini wa isu cieli kwa uri thai bata muno mwimi ila wathi kuthoa kana ila kumantha mbeu ukesa kwithia ni waelesia nesa bala umite nikenda atethewe kukwata mbeu ila ikwikanesa ndini wa kisio kiu chake asante na pamwe na yesiendu isu twina makwasi nimekanesa ukamba witu twina manga nimekanesa ukamba witu usiendu ithi cionthe ni sikwikanesa ndini wa ukamba witu na nusio kuibanda nzavi kana mbombo sita wo na sene sikanesa nzavi ni sikanesa kukwito kwa unusio nayo nzavi sia kundu takuya central kwa unusio nayo uyiwa uwete wendo yumibanda ba ndukane wengwe ya central na ila itona kwikanesa kisioni chapo bepata muno asante Margaret na mithembe tatu ya mbeu pe indigenous ila ine yotumeta mbeu ito ya kikamba pe hybrid na be GMO ngizana be muthembo ngi wa mbeu na kati wa mbeu ila muno twina cio no GMO ndi namba uka kwa wingi o yuti ona BT maize na cotton tambo cio kaba mbeu ito ya kikamba na ya hybrid yo mbeu ile twona kwikanesa ukamba witu ni yiba kati wa ito ya kikamba na hybrid yune kulio isio na nienda kwasia kana mbeu isu cionthe ni tona kwikanesa lakini nendekethia muno nundu wa uvinduku wa ivinda tukabanda mbeu ino tukwasia hybrid nundu akwithiwa ni ikunikiletwe na ikoneka itona kusia na nesa itona kusia na mbua nini itona kuumisia mowau na itona kutunenga ngetha mbingi kwa uni mbeu ngunikile nesanga na ila tukubanda mbeu nasia uyo ndukabande mbeu ngeni ndini wa kisio chaku chonthe munda waku wonthe kembwa ni mbeu ngeni wathoa twasiona isu hybrid still kia kisioni okinini nikenda wamba umisisia undu ikwika nikenda yembwe yikanesa ukamibanda lakini kembwe yikwikanesa wesa kwithia nutona kembwe inekanesa nutona ila yaku ya kikamba kana ila yaku wisi ubanda neke kanesa nitona kukukilia kana nitona kukuete emosiao ila ino ingita nekali itanaete emosiao kwa uta muimi ila tukubanda mbeu kana ila tubanda tuibanda mbeu ngeni tuika bande munda wonthe twambe kumisisia yo mbeu ino nguthoa mbeu ino no siena nikathi iwe ni nzio ni kwikanesa bakwa nikenda ila wethia ni ekanesa indi ukekia ndini wa munda waku wonthe
nikenda ikaonenga mosia onesa. Asante na indi tusisi nayo mithanga muthanga la ni wasia ethan wa yutho wa mbeu agrovet no wete umite ba na gwo muthanga ni waile to sisi muthanga wa kuiliata no nezi kwi kundu kwilimba kungi kwi kithanga thi kungi kwi kitune pe mbeu itona kwi kanesa kwa kithanga thi lakini ukamebande limbani kana kitune ndi kanesa vetha bata muno wa kusisia sindu isu cionthe ila ukubanda no nginya ukamanya muthanga waku iliata kembwe muthanga waku ni wa nthangathi wikia mbeu ila itona kuthina muthanga wa nthangathi nduka kubanda sindu kana mbeu itekanesa nthini wa muthanga wa nthangathi vanda sindu tamba makwasi mba manga sindu ila itona kumisia uvyuvu nundu wa kwithiwa kithangathi ni kivyuva kithangathi ni kimina uthithi wacho mituki kwa uvanda sindu na sindu itona kusiana mituki nundu kijia kimeu kwa ivinda yasa kembwa ni muthanga ula mutune naguo muthanga usu ni museo kwa maliu yutamba mbemba mboso sindu cia muthemba usu indi ukekia nthini wa muthanga usu nthini wa muthanga naguo yu twasia loam soil kana uyu wa elimba naguo sisi ambao ila ukwikia bobo ni tona kumisia ila kwa uga na kiucha tindi abandu ni babo nundu akwithiwa muthanga usu ni wiya kimeu kwa ivinda yasa kana ni tona kuya kiwi ulo ukesa kwithia kiunywa nesa kwou ila ukumantha mbeu nuseo ukesa kwithia wimantha mbeu usiitie kwa muthanga wavo uiliona na bandaki nikitona kwema kumea nesa nikitona kwema kunenga usia mwailu indi wielewa nikila ukwosa ukekie nthini wa muthanga waku asante na indi kilolo kitu nthini wa kilungu kini kwikithia kana mwimi makosalo neka ni waeka omeka na kailia wemi wake tawo bisa wa wemi no komanite na aimi yani mabito meba ala meka wa mono ni aimi ila me usakuwa mbeu ila me ubanda ni asia aimi ila me usakuwa mbeu muno masemba ila mbura ya wiki anakua kana ila eva ya etialio chuma kimwe ene ukana ila ya uwa niguo gukona mwimi asembete athia kamanthe mbeu na kiuti kindu kisio nundu wa kwithiwa ila kwa uwa mbeu cionthe ciuka soko ina nutona gukoma na mbeu ilete mbailu thini wa muthanga waku wo kindu cha mbere ni mwimi amanthe mbeu tene aiye na nasia yeni yo vinde sio ya kumantha mbeu nundu yu raimundu kushughulika na kuete mbeu soko na kusembia ile ite cia guo kwa uye ni we vinde sio makosa angi ila tu mantha mbeu twikani mwimi no thoa mbeu kwiana na nundu wewa ikathiwa ata sietie kwake wailiata na muthanga wake uiliata na kinaki ni kitona kwikanesa nthini wa muthanga wakwa kwou ewa mbeu isu mwimi unge ikathia aithia ithoa na ila wamibanda kwake maybe yema kwikanesa kwou asu ni makosa angi mwimi wika ukesa kwithia ni wavaluka nthini wa kwema kusakua mbeu nesa kingi ni kwema kusisia mbua yiua ata ukesa kwithia wa mwimia wo mbeu wo ata siitie ukamba witu mbua yiua hata agitokuwa mbeu kwa uno sio ukesa kwithia ni wasisia ila ukuwa mbeu yo mbua yiua hata na muno ni kumana weather forecast kana ataalamu metu hata yulo mbua kana yulo season ila yokete kembwa netwa wa mbua ikaua nini nusio kusembania na mbeu ila isi ana mitoki sienda mbua nini na sienda mbua nini ende ukesa kwithia ni wa bikia kusakua mbeu nzio ya mbua nini makosa angi twikani kwema kusisia mbeu ino ikwatawa ni midudu yiva ila ngubanda kisioni chakwa kwou nuseo mwemi akasisia yo mumea ungwenda kubanda kwakwa nuko manana kana numiasia midudu nutona kusia nesa ila ona wakwa atwa ni mududu fulani kwa ukiu ni kindu kingi cha kusisia nikenda wese kwithia ndu na wa kindu kiuke kiunenge thina thini wa muthanga waku kindu kingi ni kusisia umi wa mumea waku pala yani umi wa mumea uyu utona kusia hata utona kusia hata no kunenga
kila chailite no kunenga usia omwelu nduka wembe no ni wewe no mbe sisi aisi hata ni yuma sia usia omwelu ni ya sia nditwaseta mbemba sisi ile kana isi ayimwe na ni kwika nesa muthangani wakwa wisemba na ya ile ko sia ile nondu ni kunenga umi museo kana ni kunenga yudi sio ko usindu isu ta we mwemi ni wa ile ko sisia na indi muno uisisia yombuga yehuata nikenda isa kwithia wabanda mbeu ile kwendania na mbuga ile kuwa ibindane yu kana ila tutapitwe kwa undu kasisie kwa moto yiwone na siyenesa wosio kabande sisia muthanga waku ili hata sisia mbuga ili hata sisia tono sia hata na wisisia nayo ni ya area yiba ndukabande mbeu ya Kikuyu na wimebando kamba nundu ni wite inge mayasa ni natho yembeu mamita ya mubuko na yuli ya sabie ni nzani isiende na sia ni chawa asante etoko manana mathinasu mena ini asante na ndi museisi twenda kuigwa mokulya maku mawoni maku kwisala ile tukenda imwe itano kana kwisala ndini wa page tu ya Facebook kila ni Mutongoi TV kana kwisala channel kito cha YouTube kila ni Mutongoi TV/FM official. Twina mweni witu Margaret Kioko ula ni mutaalamu wa UMI twina nisia maono makonetie mbeu ile ito na kwikanesa na mono ile mbetani yitu ya ukamba na ni watu elesia mathinasu na ndina yugo yelesia kana kene thina yo ni thina ukwatikana kwa mbeu yitu kwenda siemo ile mbetani yitu ya ukamba ni asia ila to manda mbeu kaingi mbeu ithi tuyembe agwa bakubinasio na ndona kwasia withi na kukwata imbe kwa mitoke kwa unibo tamwemi wailete kumemanda tene nundu mbe withi sina ancrofet yes sikwo lakini withi ambe ila sia ukamba nesa si ti kwa wingi kwa kini kimwe chodhothea ukesa kwithia mwimi ndana banda kila chailete nundu imbe uyiba kubinange wo kila wa ikwithia nocho oso kila wa komana nacho ukubini na aithia ibanda na kigema kwikanesa ndini wa muthanga wake kana ndini wake wa munda wake kwa uno sio nundu nitukuelewa mbeu iba kubi nditona kumaluka sokone ula wakwa wiba unza ngathi ngosa mbeu yuma basa kwa ni memandete nie nikenda bua ya uwe ni bande kingi ni twaisiana sio imbeo ile wisa kwithia ila tuthi kuthoa twithia sipakitwe mibuko ni minene na mwemi wa kawaida utatona ku afford kwou usuni thina unge mwemi ukomana naguo ila ukomanda mbeu no kembwa kwake ayenda mbeu ya kilo kimwe na ila wathi kuthoa athia ithia mbeu ni ya kilo ciana ni ya kilo ile kwou ba kilo kimwe ithia uni thina kwa mwemi nundu mbeu ino iki no wa mibuko menini kwa huo yembwa huyo thina kwacha kwa mwemi kukwata kiasi kila ukwenda kwa huo ni ngulia wale meopaki mbeo kana leme kusovya mbeo ukesa kwithia ni masiki andino wa mibuko menini kembwa nzo ukesa kwithia ni kiwaona nusu yo mundu tena munda munene ukwenda mbeo nini ukesa kwithia no tona kukwata mbeo isu kwa ukuve thina ungi mwimi utona kukomana naguo ni thina wa mbeu aimanda mbeu kasa kwithia ndeu kwatia ya muthanga wake kana ya nthini wa munda wake kwena undu uilie ukesaithia imbeu timbi ingi ila sitona kwikanesa nthini wa muthanga wake kwa hiyo aithi ayo mbeu ila wethia na ivaluka kwa hiyo ani mathina mwimi ukukomana namo na ni wailu ila umanda mbeu still usisie market nayo ya siata nicho kikwendeka muno ndini wa soko nikenda witho wa mbeu ukesa kwithia ni wisina thoa mboso ya nyayo kana ya nyota ni kuthoa nundu ila ni asia tuima tusiitie liwa ko ya na liwa wa kuthosia nikenda tuyo tukwate mbesa usi ndu ithi sithia wasienzio ila sisi ambeu ila ukuthoa nikenda wesa kwithia ni otia lilia kindu na ni wabikiana kuta uno ngina uitho wa mbeu usisie ni mbeu yeba ikwendeka muno ni aimi kana ikuthinesa ikuthi kana ikuthoeka kwa nzia nzio asante nayo awareness ni thina yo
ile mbeta itu ya ukamba netukwata mauvundi sio ta maumana undu wa usakuwa mbeu kana we mwemi no kukitwa kulelia na indi ayewa mbeu nane kwikanesa na ithio banda awareness ili hata ya maundu ma mbeu ni asia awareness ikuo lakini chimbi ingi muno na ithe wayimbe anu asa ibindani ye twetelete mbua ni asia tene ni kwetha maumbano aletwa asia barasa na imethia wa kwa wingi na barasa isu ataalamu mani mama yuka na mayelesia undu wa mbuga ikwembwa iwite ekua na nimbe usie watoto na kubanda withia yuyu ti muno kwisa kwithia barasa isu sikuo kana moka mana wasuma ikuo lakini netonga mwea nundu andu imaende na kui group mukesa kwithia imalika ikundini na ikundini isu ataalamu nimeumathoke okesa kwithia no maende yana kumasomethia lakini tuisisia kwa uguo awareness no challenge kwa mwimi nundu ndio bikia kukwata movundi sio undu bailite kana kukwata information ikamubikia ibinda ila ya ilite twaisia ona saingi mbeu ila anene maitu matunengae ingi siuka mbuga yuwie siuka late ukesa kwithia ai mini mabandi ye twi ni chuma chake licha mbuga yende na kuwa na ninde mbeu ikunengana kwa hiyo yesa kwithia information yino ya kumanda mbeu ina iye kwikwa undu bailite kembwa nando mekwenda kunengana mbeu ini yo binde sio ya unengana mbeu nikenda mwe miaka ija mwe miaka sisi ni mbeu ila ngwatie kana ila ninengiwe ni mbeu itona kubandwa kwakwa muthangani uyu wako ukasa kwithia ne binda yu ya kusakwa mbeu nesa hivi aitwika no kuthi kubanda kwa ini challenge na ningi ndo na kuhimisa kana waisia yuyu twina ataalamu ale maende na kuthiuka na kingi ataalamu maende manine wetu kwa ministry ya agriculture kana ene uwisa kwithia na nini na tila mathiuka kisione kume undani matutabitie maundu fulani tuseovye mbenzi tuite mutha tuseovye vusi ntu ya muthemboso kuni ithie tumamande pale mai tawi muimi tukulilie nikenda tukwate umani museo wanima na tuyambia na kukwata mbeu ila sia ilite sia kubanda. Asante. Na indi Margaret we mwemi baya utabikia mbeu ya mubuko niki nundu wa kwitha mbeu ya mubuko hybrid wa mebanda nduiso kumya mbeu buka banda ingi lakini bema mbeu sito sia kikamba iloto na kumya mbeu ingi no kabanda ingi thone hata mwemi uyo utabikia mbeu hii hybrid utona kuikithia ni wase ubya munda wake nesa na mbeu isu ni ya munenga ngethela ya ilite na ni wethi wana mbeu utona bando ne binda ingi ni asiani chawo ai mionthe maibikia kukwata mbeu ino ya hybrid kana ya kuthoa lakini mwemi usuni withia waese kana mbeu yakwa ni kanesa na mienesa ni na sioka umebanda ni kwikanesa kila ndo na kutabia mwemi uyo ni mbeu kemba nubangite kumya mbeu ndini wa mbeu sia kwila ubanda kana ndini wa mimea ya kwila ubanda sisi nesa mbeu ilao sakwa mbeu ilanzeo tene newa si maitu ya kana ila tuthi mundani kutula mbemba tuikatulila mbemba nene na ni mamaka ukasa kwithia mbembe su yobewa itha katani kana ikatulwa nikenda tunduka tule mbemba isu kembwa ni nzo ukasa kwithia ni sia thima kitwe nzo fulani ye kwekata ye kuobwa kana ene kwou meka au nikenda masovie mbeu kana nundu imasiete makona mususu no sia yenesa kwou nutona kumya mbeu nzio mbembe su ni sia yenesa nitona kumya mbeu nzio na indi mayosa mbeu kwou mwemi wa muthembosu ahakikishe ni wasa kwa mbeu nesa ila si mondani ni wathi aisa kuite ama na mbeu isu nitona kwika nesa kana nitona kumbumia mbeu nzio nundu no kutungia ingi no kutunga ingi ndini wa munda wake aiyenesa still ikabikie na kutona necha ni ngulu nundu ila wasia na ine si utona na ila ukosoka abi aibande sithi kumea na ende ailika wasio keli abande tene
kaingi nituvaluka nitu uyembeu nitu katwa banda late ni kwa uwa ni weze lambwe ya uwa muthenya ungi ni amina chu mwana ronesa kubanda kwa o abande tene wisa kwithia mbua yua mbeu yake no bandite kana immediately mbua ya uwa ni wamuka abikiana kubanda na thini wa kubanda tene yo mwimi ni walite kwati utao wa andu ma wetha niki kwa uyute mwai wa nana na nikukua na mbue ni tona oyikatilika ni kana mwimi ndakasembe abandie mbue nayo mbue lengi kesauka pengine mwai we 10 oya ni asiano sio mwimi kwembwa aikulelia na aikulia makulio kuma kwa ataalamu ndakabande yo ukitumbo nondo akwithiwa twasia climate change kekuo kana ubendu kuanzebe wekuo kwou wisa kwithia time ni masani wendi kuiliata kwou akulie mbua yo yewendi maneni kenda wisa kwithia niwe yombania nesa ndaketele na kana ndakabande tene mbua ikitito okuvita kana onzebe ibitite etele ibinda nila yailite na ila ukwiwa kana ila wakulia nukutawanesa ekatwasia mwimi akulie ibinda ila isio yambanda nondo akwithiwa kalou na balangi masia nikita ubahatisha lakini kubahatisha na tunasia kilimo ni biashara isa kwithia ni wabaluka kwou akulie yombwa yuwendi yambi yendi kwa na atalamu ndo mekwasia na india yivanga ndakavande ou gitumbo kwa umani wake mwene nundu wisa kwithia umundi kuyua one kuyaswa na withia ni confused na enola monene twithaa nauo ni okilani wetie kya aimi maitu kamba ndwe maithi abandite mbemba na mboso ni lazima tubande mbemba na mboso kana ni masindu ingi na twitwa soko tekathowe mbemba na mboso nundu ithina munene waemeiye bau ni siano sioroba nundu ekuliaku ni chaguo na ila tuthio kaisione thina sumu kamba ata bandite mbemba na mboso ndiye kana ni wikala lakini twaisia ivinda ni no twenda kubundisia aini maitu kwina sindu sikuete mbesa mbinga angi ukasa kwithia ila wabanda nutoma kuthoa mbemba isu ukathoa mboso isu no yende na maisha no itia lilwa ni mbesa cia muko cia kwika maundu angi mitunda niende na kwika nesa kwitu badala ya kubanda mbemba no kubanda mitunda na indi kembwana wiwa weote kala utabandite mbemba uyeke umistali wemwe ya tubemba twako ya lakini wesa kwithia tukimilile mbemba mondani wonde na indi wesa kuketha wesa kwithia kindu kwina mbesa nesa mboso ukahamwanye ni banda mboso nondo mboso niyo ina mbesa mbingi kutembemba monda wako wonde kila utona kumya mboso ni kana mbesa ilo kumya mboso enda uthowe ekunia kana makunia ile mambemba withia pauni basio na nondo nisi ukotia lilia kuta mwimi no ngina ebinda nino wisa kwithia nitweka masafu kwanza ila ya ilite tusisie nicho kigwika nesa kwakwa ni bande cho ndikasie mbemba ni bando mbemba ni banda wa aji tusisie nicho kigwika nesa kwakwa ni bande cho nondo ngathoa mbemba na kila cheka nesa na kila chambumia na chenda kina faida kwakwa ngathoa mbemba isu niye mosi niye siako ya kwa wetha ni ndengo sieka nesa ni bande ndengo wake that was soko ndo waliu longi ukwenda kueta mosi nondu kitumi cha ukulia nondu ni naindie binda yemwe isioni sia mwingina na ini nethi ya mwemi omwe abandite mwe na no bandite mbemba imbemba ikendo lakini mwenu siaita nesa mundu usu ni mamwe wake akaketha akatwa soko na hivyo waliu longi unoenda ukakoya musi aindi Margaret oyu ni binda yako sio bya mionda yitu na kwiyumbanisya mbua yo mwemi ailite kwambila ba iwe lono enda umana mbewe lono banda ebindane yokita ni asia ni binda ya dhano na ni binda ya mbudha na ya kusovya mionda yitu ta mwemi mbe waile kwamba kusisia ngetha ya kwina ile ata last season oyambia kwiyumbania undu wa kusovya monda usisie
nina kumeiye kila chailite nikenda wike masabu ma nyembu eno ni banda kina ahundu twasi nina bandie memba sine ikanesa mbuesu no you not on akwimbo yesilia ni bande kendo kingi ko twasasia kana ila tota haimi tumea no sio kwamba kusisia kilona bandite nikineki yenesa nikenda wambile bubu kemba nikineki yenesa indi wambie kwiyumbania undu wa kubutha na kubanda ingi nibinda ila ya ilete ya kusovya muthanga witu nundu akwithiwa nikunauwie nitunakethie sindu isu cio mundani ni kuna kuiwe kwa uyu nibinda ila isio ya kutungia kula kuna kuiwe kemba ni mbensi ina ombokie tutungie kemba ni metao ina likile muthanga tubukwe na kemba ni maima maitu twinze nundu akwiyumbanisia mbuga na kutema mitao nesa nibinda ingi isio ya kwikia meonda yitubu na ene kuvulania na muthanga wisa kwithia vosu ni twekia ni twavulania na muthanga nesa twende na kwiyumbania undu wa kuvanda na indi otwivuvu na yono ibinde ingi isio ya kumanda mbeu undu twasia nundu mbeu mbailu ikakunenga ngetha nzio lakini twavanda o mbeu ila twakomana nayo kana ni aine kuwie na itwamuka twavanda twika ketha ngetha nzio oyi ni ibinde isio ya kwiyumbania ta wi mwimi na no ibinda ingi sio ya kulika soko na kusisia mo andu mende chao kila kiuthi kwa wingi ni chao ni ndengo ni mboso yiva kembwa ni mbemba siva no kwithia mbemba sia kutemwa kana itanoma matuko hasio na mbesa asu ni sindu ila yuyu mwemi wa ile kusisia yo kwiana na ile mbeta ila ni kana kwiana na baleni ndo na kubanda ata ndo na kubanda chao kikanenga okwati mwailu kana usia umusio ngeke ambesa muvuko sindu isu cionthe twaile kwimba twiyumbanisia ibindani yiyi nundu twitene yani ni ibinda twina wakati musio yu wa kumbania miunda nesa na kuthima muthanga waku kumana wili ata nikuto no tethesia mbeu ila wasakua ikekanga nesa mbeange na hii services yithi asili ata ni asia kini kindu cha bata muno thini wa kusisia mithanga yitu nundu akwithiwa mavinda kwa mavinda aingi maisiasia uwo muthanga wakwa uenda na ciana chao tukitaa kubanda kutatithia lakini ni asia yeni webinde sio ya kusisia mithanga kana ya kuthima muthanga waku ni asia no kenda utethewe no mwimi ni wailete kuwasiliana na ataalamu manema nikenda mamutethesie pale utona ukwata nesa muthanga wake ukabikia na kuthima vale services isu cia kuthima muthanga si akabikia kutawa nesa kwou mwimi kemwe ni kwenda kuthima muthanga awasiliane na ataalamu manema nimeomutethesia kukwata services isu asante nayo kwika intercropping kana crop rotation ito no tethesia ata nayo mbewila usakua withie ni yekanga nesa mbeange intercropping ni kula kuvulania mimea tofauti crop rotation ni kula ukethia kila wabanda ba mbuye ticho utungilila mbuye lengi kito no tethia ata mbewila wasakua ikeka nesa ni asia ila tu ku intercrop kana tu vulania mimea mbe ni tuimbia wa twina risk management kana twina kwisa kwithia kina kicha fail kana cha valuka cha makusianesa at least ni kwatiti kingi kwa usuithia wawe use umwe wa kwika maundu aya ma kuvulania mimea nundu mbuga nitona kuwa nini ni bandite mboso na mbemba ngani nengano example isu ukeza kwithia mboso ni asia nundu mbuga ni nini na indi withia ndina umau kana ndina valuko ni bandite metunda ukeza kwithia metunda mbuga ni ya makua nine kwatia metunda ni bandite manga sindu sio kosu kwou inda crop yithia wa yimba ilundini wa kuvanda ingi ila tu sisi ya crop rotation nayo ni nzio nundu akwithiwa ni ukitana na mowau na ni kutuma muthanga witu kila ibinda withiwa wina unugula wailite nundu
mimea yesa liu wa muthemba umwe wisa kwithia mumea uyu wiyaki uyu ungi wiyaki wo wila weka crop rotation wala na bandite mbosoka banda kindu kingi wisa kwithia muthanga usu ni waendea na kwimbwa uno waguo wendea na kwikala kwa ibinda ila ya ilite kila kingi ni ukesa kwithia ni atila mowa umatona imbwa mei muthangani usu mayendea na mayendea na kwananga maliwa leo banda bobo nundu mowa una mama ikwata mimea kila wa mbemba ikwata kila kikwata mbemba ticho kikwata mboso kwa ithia ni waketha kwanzia mbailu na indi triasia na huo sindu ila tubanda bubu siende na kuete uno fulani thini wa muthango mboso nisi utwite ya matubau ndengu otaguo ene kwa uno wiende na kuongeleka thini wa muthanga wako na kiuo yani itumia kiuo kana kimeu kila kimuthangani usu kwanzia mbailu asante na indi twenda kuosa mokulio maku kana mawoni maku tutumia utumani waku kwisila ili tukenda imwe itano wambia na ndeto Mutongo TV na nitwithi watu ikulia ikulio yaku zilobikia na utunengelelia kana tuikunikila mawoni maku ingina ulike ndini wa page ito ya Facebook ilani Mutongo TV kana kwisila ndini wa channel kito cha YouTube kilani Mutongo TV/FM official sisi wala tu live tunengelelia comment yaku bau na nengo kunikela twende na ine ndikunikela utomanio mo wa mondo kulia ngolile mutaalamu su yone hata utona kumana mbeu ila nzio na ila fake utona ibathukania hata sokoni nondo ainge ni makothete kuete wa mbeu na mono yewa ni hybrid lakini ithu ibanda imwe yemo mea ingi yemo cia yo mwemi ni atotona othethe kwa kethia mbeu ila wabanda cha woki ni la certified ne tona ikanesa ni asia ewo ni thina wimbitwe kuo kwa mbeu kwimbwa silika soko ila itailite na kila kina vina nundu metumiwa mathangu ugesa kwithia ni sibwa nene kwou utona kubathukaniwa kwa namba ithia wa yikiitwe thini wa ithangu mbeu ila yaguo ukesa kwithia nthini either nthini kana baanza ni ndumbe namba ithia wa ivau utona kusisia kana utona kukuna igena ukaskani ukatoma SMS yes ukesa kwithia ni yathi na yamanika kwa alema mamite kana alema mesoveti ukesa kwithia ni tona kuthi withia mbeu ila fake ina kindu kiu ina mindo isu kwa hiyo isu ni nzia imwe ya kusisia mbeu kana ni fake kana ti fake wethia itena namba isu kana itena muuli usu isu ni mbeu ila itailite kingi mbeu cia fake kaingi withia ulangi wacio ni mwingi muno tho mwemi no emo kumana lakini withia punthini ulangi tiula wisiani siana langi ula wa kawaida wa kananda wela methane kiitwe withie no ni ngundu ni mbingi kindu cha muthemba usu lakini kila kivata ni kusisia muuli usu withia wako ni twendini wa ithangu kana nthini ugethia kathangu kalikitwe nthini kana kevovo ka kutuma unena na ale maumite mbeu isu na ikwate nzie ingi ni kuikithia ni wathi ndukani ya agrovet ila mbandikithie nondo ndothio thawa waya ukasiethia ciumbitwe waya sokoni ta mananano yacia yes nivo tuthi kwa agrovet ila nzio na mbetikilithie ni serikali kingi ni kusisia muuli wa KEBS kana ni wivovo nundu wa kwithiwa mbeu ya kawaida ithia wana miuli isu ya KEBS kana ithi ndumbe kwa hiyo isu ni nzia ingi ya kumana mbeu isu ni mbailu asante na nini so no thioka no komana na emi yo mwemi kwitha ikundini cia emi kutona mutete ciata thini wa kusakua mbeu ila nzio ni asia ila aemi moka pamwe ni mabikia wani mauvo kwa nzia mbailu kana kwa wingi nundu akwithiwa mutaalamu no siasia
kana ila tuthiuga etu siasia ni thini musi kwa musi kana ni thi pale nguthi kwithia andu mombene nondu bau nibo ngubikia andu ingi kwa ibinda nini kana ibinda ikubi kwou ila andu moka pamwe makakwata mobo kwa nzia mbailu nondu twisemba kuugithie ataalamu isa kwithia andu methi kuku kwi andu mombene ila twathi groove ni kana ila mwemi wali kanthini wa ikundi isu still kembwa kikundi ni kitona kwibanga kuthoa mbeu na ndo ni kithoa kwa wingi mbeu isu aleme kuthoa ni matona kumateba vau mai nondu akwithiwa ni makwatene kwa umai osa mbeu kwa ukubi kwanzia ya laisi wisa kwithia ni sia itwe bakubi namo lakini wisaithia mwemi ya weka ndatona kwetewe nyumba kwake lakini ila walikanthini wa group ukesa kwithia mbeu isu nitona kuka bubu na motao maingi ni manotona kukwata kuma nthini wa group isu ingi ila andu moka pamwe ona nutona kukwata mbesa cia kuthoa mbeu nundu tukwatene tukatethania mbesa ila tukumya bubu ni tutona kwikundi fulani nienda ngethia maumite mbesa cia mwai ngwana wakenda ni cia kuthoa mbeu na menenga imi makamanthe chao makahoe mbeu kwou andu moka pamwe ni matethanacia kwou ibikiana kukwata kembwa ndwina mbeu ila wathi group ne kana mwe pamwe muya kwata mbeu muya kopethania mbesa mwathi kuthoa mbeu kiu kitethecia muimi uyu uteina mbeu kumikwata na indi ondu nini nasia tuoka pamwe kwi mundu ina radio kwi mundu ona TV na niwewie nini kana niwewie communication ya mbua yiuata niwe sila wathi bau niwewa andu mainena mbua yiua indi yiua mbingi yiua hata withia ni mwatethania kwa ukulika thini wa kikundi kwibata muno ta muimi tende na umenukililia tenda kwiwa makulio maku kana mawoni maku ili tukenda imwitano namba ya Otomani Mukuvi Margaret kwa uyute unena ve ikwani the kotini va masaku yaita waya Seed and Plant Varieties Act na ni muya wapi tukithiwe ukoneta mwongo aimi kuola ni lambeo no kakwa kunethia wina manga masio mana asiyene sanga kuya nenge mbewe kiu ni kikune mungu weta we mutaalamu wa wemi nolpula na anaimi kiki no kuna mwao kwa mwemi kubatwa kuolanila mbeu twisinesa kana kiu nicho chatu yebo kumatene one vinda ya maomai maitu ona mundu atembele onge yethe ibanda aimutela mbeu ni asia kino kicha kwenda mwemi aeke kwijia mbeu kwijia na kuolanila ni kindu kiukuna aimi muno asa aimi ale mendi nundu akwithiwa kini kithio na ndo akithie kuokuo na baina uthuku wa kunenga mwemi ula ungi mbeu mwi kisione kimwe hiyo no thuku na niki utuma aimi aingi wisa kwithia maina panda undu bailite aimi aingi ni mandipendia kumya mbeu kwa nyanya kana kwa aimi walangi either ukathi kumutethia wia akaunenga mbeu ukathi kupanda kwako lakini ila yukiuka ni wisa kwithia ni chasia na icha kuna aimi muno na ataalamu pendekeso yitu ni andu ale tusakuite matutete nthini wa undu uyu nundu akwithiwa ti undu mwailu na ti undu musio vaina uthuku mbeu kwimbwa tuishia vaina uthuku mwemi kusisia mbeu ino ni kwikanesa kwakwa akejia evanda mbwela ingi na kiende na utuku na wisa kwithia ni twaendea na ubinikika na usia witu waendea na kuthela yani mbeu ila yitu ya kikamba yaendea na kuthela tukaete wa mbeu ila twabanda twiwo tusioke ingi tukamanthe mbeu ingi sokoni na uko ati tuina uo wa muthemba usu wa kila ivinda kuthoa mbeu mwimi ni wikite maundu aya akamana mbeu ino
nesanga kwanza muno ukesa kwithia ni wisi mbeu ino na ijanga na banda ikambika onesa na jiji onesa kwou ni kindu kithuku na ni kindu tuvoya ataalamu maitu kana ajumbe maitu aletu sakwita matutete maunduni aya amwe ithie aimi matabikia tutabikia kwimbwa tutona kwika undu otu ina andu aletu asakuie mandikilile na maitu tete sindo ni ithi. Asante. Ni wanene ayulwa kwiya mbeu na ningomani tuna na ikundi mingi cia aimi na ndinamba ona kimwe ukamba ningomani tuna imwe kuma Naivasha account ya Nakuru akoma na ingi na kuma account cia Western mone ne mase obisie bandu bakwiya mbeu takikundi kanata community na wasisia nituketukitwona ngina nende cia nza twina seed banks kana bengi cia mbeu ciende cia nza ona imwe cia cie mbeu ku kwito ile ono kambo wito wathi withia mena mbeu ya katumbuka isu ingi cionthe wiciithia cievu ona ila mbeu cita wacia katomani imwe ni mocie ona gutwika ni registered variety yene lakini mwe mama mie kwiyia tisi kana ukamba wito ta we mutaalamu wa wemi na tothi yukite yo ithie nete kumbatilitie kicha kuseubia bengi cito cia mbeu ni asia twende na kuamuka ni twende na kuelewa mpata wa kukaba mwene na kwiyia mbeu citu kana kusevya isu tusieta seed bags tuithiuka nitukomana na oikundi ve kikundi cha disiwa monyo kana ni yata lakini kingalesu yetheo nisi kiyia mbeu na kikata ve kingi kikitwi kiyia mbeu na kikapikia na kutea aimi alangi kwa uni wailu aimi ngila twakwata na tusisie undu tutona kwimbwa na mbeu citu tuyiyi ata ta aimi nikenda mbua yeua tukosioka ingi tukosa tukathi tukapanda na ya twapanda tukasisia mbeu ila nzeo na ila sieka nesa tukanyuva nesa tukasioka ingi tukoka tukeyia nundu akwithiwa undu tuende na kwasia mbeu ila citu cia kikamba tini wethi akwi mbeu ndune cia mbemba yuyu sina mo wisa kwithia siku kwi mbeu ene ikwi nzutwe ya yakionza matukwa withia yiku ene siende na kwa uno sio kusisia mbeu kwimbwa ila twakoma na tuinena ni cia kindu kicha kwiyie ya mbeu na pamwe na ataalamu maitu tukamakulia na tutona kusovya kana tutona kwambia kwiyie ya mbeu citu ta aimi nikenda itutethesie kuendea na kubanda mbeu citu ila cia kikamba na ila sikanesa kukwitu. Asante na indi kulia ya muthia na indi witranenga utumani waku wa muthia nini sinu thukumanite na makundi makutethesia aimi ta BioVision Africa Trust yo mwemwe baya tona uvikia makundi asu ata kana extension officers makamutethesia nthini wa kusakua mbeu kana kumana mbeu ila itona kumutethia kwina makundi maingi ale mweme otona kwikwatila nikenda apikie kutetheka nthini wa nima yake twina ataalamu Ministry ya Agriculture tumatumie tuthoke maobisini asu tumathinie nundu mevuvu nundu witu nikenda matunenge utaula mwailu nthini wa kumantha mbeu na kubanda twina BioVision ni kundi imwe inene ya maundu ma kubanda na kusakua mbeu citu na muno mbeu ila cikwikanesa ilembetani itu ya ukamba na moto mathinie kwa kumakunia simu kana kwa kuthima obisi wo wi Katumani kuya Karo Katumani na still twina shirika isu ya Karo Katumani nitwaile ithi watu imatumia muno nundu mevuvu nundu akututethesia ithie aimi maukamba mevuvu masisi maumie mbeu meke utaalamu ni mbeu siva sitona kwikanesa nthini wa ilembeta hitu ya ukamba kwa ututhoke isione isu tuthivuka tumani matuvundisie tumakulie makulio na matuonie ni nzia siva tutona kubanda na tutona kwata mbeu ila sikanesa nthini wa ilembeta hitu ya ukamba kwa isu ni nzia imwe pamwe na indi kuthinia ataalamu ikenda kwisila simoni mamunenge motao ale mailite ndino akusakua mbeu na ubandi wa imbeu. Asante Margaret. Kamera yaku ni ya utona utabiata muimi elembetani ya ukamba
wende na kwiyumbanisya nima na hata utona kwika kwikithie kana mbuga yukite ni wabanda mbeu ila yailite na mwimi wenda utumwane naku au bikiata ni asia mbe kwa mwimi ulombe thukiisi yini yo ivinda isio ya kumantha mbeu vindani yi thoa ndunambata lakini wetela kwa uga thoa no kwambata wetela kwa uga mbeu itenzio ni siulika soko na noto na kukoma na mbeu itenzio kwa uye ni yo ivinda isio ya kumantha mbeu keli ni yo ivinda isio ya kusovya monda waku ukenza mbensi syaku ukatungia kula kukua nikiuo na wekeke avo nthini wa muthanga waku na ukaseuvya maima kembo ivanda na maima sindu sya muthemba usu ii niyo ivinda ila isio na indi muno ii niyo ivinda isio ya kunena na ataalamu mautai yulu wa mbua muwile wa mbua witha wili ata ila twetelete nikenda wi mantha mbeu ubikie na ku mantha mbeu ila ikwikanesa kwena mbua ila ikua na indi no iyo ivinda ingi isio ya kusisia nayo soko yenda chau nundu twenda mbesa muvukoni kwa uyi niyo ivinda isio ya kulika soko kusisia andu muno mendewe ni chau kwa ukembwa ni mitunda tulike mitunda nikembwa ni ndengo tulike ndengoni sindu sia muthemba usu kwa mwimi iyumbanie tene nikenda mbuga ibikia na kuwa wisa kwithia nuvandite na niwiyumbanitie wina mbeu yaku uvandite ne nikenda tukethe mbeu nzeo kana tukwate ukwati kumana na mbanda yitu ya kokwitu ukamba. Asante. Na indi mwimi pengine withane kulio wenda ukubikia tono ukukwata ata ni asia kwa mwimi ula ukwenda kweleangwa munanga ngoyulu wa usakui wa mbeu no tona kumbikia kwisila namba ni yakwa ya simu namba yakwa ya simu ni noti monza imwe ile itano itatu noti imwe itano imwe ngitungilila 07 12 530 151 nito wa Margaret wa Kioko ni mtaalamu wa maundu ma ya organic farming no sio. Asante sana Margaret Kioko mundu ukanthini wa studio sito na utumanithia tene ni kana twivange tene mbuge tanesa uvika na ni kwatia indi musiaisia ni wewe pala wailite kwambila eyumbanie tene ni kana ethiwe na mbeu mbuge tanesa kuvika ni mubea na asante na indi musiaisia wewe twikilangithio kilungito cha muka Kioko ni cha umuthi ni kwatene wa kwata utawala wailite kwiyumbanisia mbuga ila yukite mwaini wa 10 ona kakuma wali kumanzebe tuyisiyisa kuka indi iyumbanio tene ikala na mbeu ila yailite ni kuendelea kutinda nesa nye nito wa Robert Mutuko.